Losančić pa Lazović. Lazović ka Pečniku. Evo lopte za Despotovića. Despotović 2-1. Da li to Despotović svim kritičarima pokazuje da sada želi da je čuje, ali s obzirom kako je partije prikazivao Despotović do ovog gola, mislim da mu takvo ponašanje ne pristoji. Ono što je sigurno najvažnije u ovom trenutku je da Crvena Zvezda vodi se 2-1 protiv OFK Beograda. Dobra asistencija ovde Pečnika. Despotović išao sam na Čupića i rešio ovaj napad. Zvezda je vratila vodstvo.